Sen al. Apar. Bana boynunu tut be. Aman yattı. Otur maşına. Vay be kim bu? Be canım. Ha gel avtomatlar götür ha. Avtomatlar götürün. Avtomatlar gelin kömeğinin bana. Hara deydi o. Tez el avtomatı götürmüşüm götür. Tez davay kaçın. Çıkın buradan. Gelin şeyin yanında durun. Açıklıkta durmayın orada. Hansuşağı deydi o. Hadi avtomatlarını getir. Hadi avtomatlarını götür. Ben bunu atışırız. Götür ev basıp kadar götür. Şuna verdim şey. Yavaş. Sarı. Ay sıkma sarı onu. Sık oradan. Hayır gel bizden bağlayayım ha. Ha kaldı ne bir? Sık intikam yukarıdan. Hayır. Kulağına baktım sen. Aya. Kulağın üstüne koman boşan. Aşkı bir dünya kaldı orada. Sana. Sen ne danışıyorsun? Evet sakin Bu bizim batalyonun değil. Her gün kimin batalyonun? Azerbaycan'ın değil. Ben emir verebilmem. Niye kanan alır? Ben özüm emir verebilirim. Ben ona emir verebilirim. Neden kanamız varsa her bir mesele lazım. Edeceğim sen bana. Ben ona emir verebilirim. At gazeler eleme. Çağırsalar gider. Her yerde kaldırdı. Ha? Yok uçma tak. Ha? Uçma tak. Maşını niye çıkıp gelir buradan? Dağında da bir tane hamat kural koyuyor. Belime mindik. Ha ki grad maşını benim qabağımdan da geçti. Kural bir tane vayını dolu. Şimdi sen orada pozisyonu kurup yeni aşağı. Ben burada yine kim bu kaçış? Bu aşağı niye kaçış Yok. Ha orada çıkış yeri yok. Sen kırak dağıncana az kala durmuş değil mi? Biz de girmiş da. Biz de vurmuş. Okrat yeğremi. 700 numara batalyondur. Bakı. Rızayev'in köylə, o da Uzav Rızayev'in. Siz komandirsiniz. Bəli, mən komandirim orada. Komandirlərin də qabaqda deyil. Bəlkə Baba Kişev İslam. Baba kişi İslam sesi. Baba Kişev İslam mənim. Qabaqda qüvvəmiz var. Bizim qabaqda hamısı qüvvə, özdəki postlardan da çıxmıblar hamısı qabaqda. Sədi sür gedək qabağa. Bura bax. Maşın Burada gəlsə, nədə yanmışıq? Gedək köməyə də. Burada nəyə durmuşuq? o zil gəlsə. Zil gəlsə, onu götür gəl qabağa, sonra mənə gəl. Ha bu tank, bu BMP qabaqda pozisiya tuta bilər. Kambir Gözanı. Qabağa getmədi. Nədir o elə? İşte dedi ki dayan burada. Nasıl dersin? Bak bir görmediniz mi? Bak bu bir. Bir de lüle işlenmiş. Tam zaman o 710'dan. O BMP'li o bir freni getirmiş bile. Başı qarşı fançal verə. Bırağa Türkiye'nin alverleri, misra para satır, koza para satır, kebap para satır, dana para satır, yana eşek kalmadı derelerde parda satırlar yana, bəsdir da. Bu xalqın da Ermeniyə qırdırmayın da, bəsdir. Çağır gəlsin, oxusun burada. Qardaş verə, qoy çalsın mənim haqq sözümü, desin, belədir. Hə, niyə bu? Kim çıxdı gəl bəzərə? O uğraşlar haradadır? O qeyrətsiz köpək oğlanları. Xalqın qədrini bilən, başı qarşı fançal verə.
Bırağa Türkiye'nin alverleri misra para satır, koza para satır, kebap para satır, dana para satır. Yani eşek kalmadı derelerde aparda sattılar yani. Bəsdir da. Bu xalqın da Ermeniyə qırdırmayın da. Bəsdir. Çağır gəlsin, otursun burada. Qardaş verək firaq, qoy çalsın mənim haqq sözümü desin, belədir. Boş yer özün. Çəkirəm, ey amınızı. Gəlin gedək Allah. Nətər vermiş elə da. Bir de pas veren de oldu. Hardan gördük orada siz? Qoyub başınızı gəlmişsiniz, bağlı bəyən satmışsınız. Gelirik, hamımız geri. Davay razılar otelə. Uşaqlar aşağıdan hara qaçdılar? Tenka niyə çıxdı da var? Hansı temiz? Bir dənə tank getmişdi, bir dənə də BMP. Onlar da mühasirə olan kimi onlar da qoydu üstünə qaçdı. Yaxşı, nətər bizim kərəklərdə qüvvəmizdə bağlı pəylə biz niyə çıxmadıq? Mən ora gəlməyənə kimi ay kişi orada açışına getmirdi. Biz yuxarı çıxandan sonra uşaqlar qəfildən ermənilər gördülər. Ha qaçmayın, ben bədən vurdun da ha. Görme, yavaşla, görme. Görme, yavaşla. Sakla.